Kwanjiriria umuthi arutwo aria mekire kigeranio gya KCPE mwaka muthiru mari na kinyagia gatano ga kiumia giki guthii cukuru cia secondary thutha wa thirikari kuongerera ihinda ria woyani wa secondary. Kiumia githiru niguo woyani ucio abatie guthira mbere ya kuongererwo kumana na namba nini ya arutwo aria mathiete cukuru cia secondary, kuona kumwe no gicunje kia 50 kia arutwo mathiete secondary, thirikari ikiuga ni gukinyaniria gicunje kia 100% kia arutwo guthii secondary. No ona thengia ya thirikari kuga ati githomo gia secondary ona kio gitigukorwo na marihi o ta githomo gia cukuru cia muthingi. Secondary school capitation is in schools, and that I want also to reaffirm that no principal is allowed to send any child home. Arutwo aingi maremetwo guthii secondary kumana na marihi ma bithi, mbeca cia kugura mabuku kana uniform, na muingi matura-ini na matauni-ini ukoretwo ugicangira arutwo aya o uria ungihota gutigirira cioneki ciao itinathinekana, o makiuragia kigina kia uteithio kuma kuri thirikari cia kaunti, NGCDF na ingi kihuthirwo guteithia arutwo aya. Fee structure 32,000. 32,000. Sasa kama niko na watoto wawili 64,000. Ninaweza taka sana kusoma. Achievement yangu tu ni kutaka kwa mkubwa ni kuwa pediatrician. Watoto wote ambao wanafanya darasa la 8 waweze kwenda form 1. Na tuna support waziri. Na tunapo support waziri, tunamwambia pia na yeye haraka hii aweze kutoa zile pesa ambazo huwa ni za kawaida kuenda kwa mashule zetu kwa kila mwanafunzi, ili tuweze kukua na karo ya kulisha wale wanafunzi. Thirikari ona gukiri uguo yugite Kwanjiriria umuthi ikuhuthira maabitha githomo na awathani wa matura guthii nyumba kwa nyumba gutigirira arutwo acio ni mathii secondary, ikiuria arutani anene a secondary kwaga kuingata arutwo cukuru ni undu wa bithi. Admit the child first and then let the government deal with whatever the situation that is coming. After all, the school is not yours. The school belongs to government. The money belongs to government, the child belongs to government. So a government child is going to a government school. Who are you to say the child should go home? Uritu ungi ugumiire matura mamwe ni wagi wa ugitiri, na kumweta mwena wa Lamu ona cukuru cia secondary ni hinge na andu magathama, ningi kuria arutwo mekinyitie kwa uingi, muigana wa irathi ni muhinga, kuona cukuru nyingi itire na miako ya kuyukia namba nene ya arutwo, riu arutwo kumwe makihihinyanira irathi-ini icio. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.